National Park besindwendweni lena sibali. Lona mana ngathi nomasipala wakwayiva indeni wena lapha eSwatini ngoba nesenibatsala. Ukhala ngalo silesingane sakhe besafuna ukusithatha asende umfati. Manje lase bahleli phansi kule nkonzo yabo ngethemba besamsoma kwesibili. Uthi lona envo inebulukhulu ngathi ayikhona yena ngoba ukhala ngale ukuthi leti nduda lo ngazi ukuthi incinyana. Akamiyeli phela. Semanje ke kubhalelo lomduna uthi info lenjena singameluleka usuka seluleko sinye wena wekunene ukuthi loyo muntu loyo njengoba uyakutshela ukuthi yena angeke alunge kuthathwa ngowesizathu kunasi seluleko ke lesiconzile futhi nalesinamaqiniso sithi muyekele umuntu lo njengaloyo ngoba utakukuhlupha seumthethe abese sinathi uyakuhlupha kuthawu wendiwa yini lokwenda nje athi ngendiwa ngunaku lengakutshela kona ngalesikhathi ungisoma kwesibili ukuthi mina kungeke kungilungele ngoba wena simo sakho sinje ngitsike kuloko wena msabe solo utihlupha ngalomuntu ngoba kukhona la kwatiko lokungcono kunaloku wena lo nguko miyekele utakukuhlupha umuntu nakakutshela licinisa ngento langiyo yena muyekele loyo muntu lo njengaloyo ngoba kude into lo utawumenda yona utakumthini vele miyekele uyathi ngiyakufa futhi yo uthi wena indlela leyake yahanjwa indlovu kunjalo angeke uyihambe wena umuntu ungetinyeka cha utayihamba uthi ngoba lo msikati utshela lo mduna uthi kwake kwahamba indlovu la yeah manje wena utawuhamba njani njengoba unyawo lwakho kalungangalo lwendlovu utangihlupha sithike kulo muyekele lo lwetayile unyawo lwendlovu yeah yo manje ke lo so ukhala ngekwakuthi asimsite ngoba yena so yamangala ukuthi kusho usikanzi yena ngawuna sesimsitile kude wena wekunene njengoba sikubekisela nje ukuthi ubabuka ukuthi unyawo lwendlovu ungakanani nangabeke lo umuntu wakho loyo wetayela kunyathela lapho kunyathela khona indlovu uthi ke kuwe ngeke ulunge wena ngoba lunyawo lwakho lungangalo lwendlovu yeah luncane lunyawo lwemuntu sithike lunyawo lwemuntu nalungangalo lwendlovu nje kanzi lona ufuna tinyawo tetindlovu muyekele yeah luncane nje buye luyabokotela lunyawo lwemuntu kunjalo lunyawo lwendlovu Awusika futhi unyawo lwendlovu lwendlalile lapha pasisibali kunjalo la kunyathele khona indlovu sigcoko siyancinca ikakhulu inyathele kungisehlobo kunolutsaka kuma emandi Miyekele wena hamba ufuna inyawo tendlovu ufunza inkinga wena wayibeka lento ngaze ngayibona kusho ukuthi wawukuphi lapha bekunetindlovu khona kulezalo awuphila kiyo wena ngoba besolo ngawe la kagwani cha sibali mina ngakhula ngihlala nebelumbi bengivamile ukuthi nabelumbi bayobona Tilwane kokusedi Tunga sasihamba siya Kruger National Park yeah la kunetilwane khona yeah for picnicking yeah hambe ke nalabelungu ngabona ke la usi bekwambani la kwathiwa no la bekwamba indlovu wathi yeah kusukela lapho ngabe sengiyati ukuthi la kunyathele khona indlovu kunjani yeah hambe indlovini ayikhona lena sibali ibuya elwanyaneni no sesimsitile ya sesikusitile wena kunena nabo ufuna seluleko miyekele lo ngeke umkhone ya ngoba lona usuke abe nesithwane sekuthi kusho ukuthi yena uyagula cha awuguli ngulo muntu wakho lomsikati wetayela tindlovu ya kalamntu bathubane lapha kusekhona National Park ecela kwase Prince of Wales ebabane eSwazini kangwane ya lena ibuya eBhunya abantu bekwetela indlovu no good nje vele lapha tahamba khona yeah ngoba akulo uyabona sibali tilwane tehlukene kwake kwasho wena wathi tilwane tehlukene kufana nemisimeto yato kunjalo lapha kwahamba tona ukwenza senqeta hamba kanye
kunjalo usala tshani bungamili for a long period of time kunjalo kube ngase nisola lo mhlabathi ukuthi kumbe kunjani kanzi kwahamba indlovu lapho akusalungi lokusho ukuthi kunetilwane letinesithozi lapha tinyathele khona manje na ke kufuna ke ukuthi nangabe nibantu nifuna kuphila nibocwaya lapho kuhambe ledotilwane ngoba tinesithozi tawulimala ukwake isithozi abasadi laba ngoba sekufuna sichaza ngoba esilumbini angiboni sikhona legama lethu sithozi kufanele nawubuka sithozi kufanele kuba khona asingisi no kude sithozi ngeke lihlale dikhona sithozi ngeke silumbini sibali ngaba ngeke ngamane kubede leligama kodwa lesithozi ngoba sithozi into leyendekako ngoba ngasilumbu ungamane uthi is a poisonous thing manje yawusini ngoba lelo sifuna lokuthi bona naba lokhuluma ngabo lokuthiwa bangelusi ngoba sithozi usathethe uhomene ubachazela uthini nyaka uqinisile nawuthi sithozi is a poisonous thing uqinisile ngoba na uhlatshwe linyeva lesihlahla ngithi nje lekithi khona isihlahla ethi umcophe lo mcophe lo ngemanyeva esihlahla la khalibhako lena uhlatshwe ngiso leso sihlahla elunyaweni kuyephuta lesilonza sikuphola ngani ngoba lesihlahla lesi sina poison lotsite wekutivikela sona ukuthi singabonyatheleka nje kalula kuthatha isikhathi ke ukuthi liphole lo nyawo kanti selikhishiwe lelinye sekuseleni ke kuselelo poison wale linyeva lalesihlahla sithi ke lokho kusithozi into lenjengaleyo sisusela ke lapha kulonyawo lendlovu bekunene kuthi lune sithozi ngiko nje sibacwayisa abantu ukuthi umuntu lonjalo akasilo lihlupho kuphela uyayekelwa National Park. Yabona ke sothole kalula sithozi is a poison. Is poisonous. Poisonous.